Hello mundina namite ho jouse limna kahin nei kinun chule tuni khu lalam nisim som la thum sangni le som ni langa ding in jong thusu chum ho phun do na nei kita hoiti tuni khu September nisim som la thum sangni le som ni langa kuki cha te dia lungjin ni khu achi sa kum sang kha jako som ko la thum langa NSN IM ho khura hin khu tampi anamulim ho jana sang tai piwin chule amulim in sungmi te ho chunga jong lunghem pi na thupun ineu na hi tuni khu sani ni khu ahi tolhanin Kuki student organization sade hilsin Kampopi district sunga thimje namun le sumkorve na kailang ho ke hong thailo dinga hi tin head sa thusu anabolo vina hi koitabang thusu aki sei zuilo omle amulim saho gel kholo puna na nei lowa ki sim dinga hin kesu volunteer hon achungwa action ahin la leo kesu sade hilslam kai hon mo ke poloding ama changsin mo ake pu dinga hi tin jong thupi ani zawina hi kesu sade hils noisa block zo sin jong ama gam kai ho achi pi chi dingowin jong head sa na abolovin sa ni khu chu taw khom na ni kho man chi ding in jong head sa na aneu hi Prime Minister Narendra Modi tuni kho Manipur ahilo le lam ko hopi ahung pha na ding to ke seya thuso chom ho le ahung lo na thuso ke bol ho phun do na haneu hiti achi sa Thursday ni jana Churachandpur sunga deum lo thilsu chungchanga demna thu phong bumin Kuki zo council in Prime Minister Modi lam to dinga mi pi atam thei pena pangding in tipna ani zovina hi tuni kho Modi hung na ding to ke seya nampun ke wana Kuki zo ho ke pum khatna thuha na le achon la khan culture ho wa sa ding in jong mi pi atimu vina hi KJC in Friday ni chun thu so na bolovin achi sa Thursday ni la Churachandpur sunga thilsu chu lungphat mo na thu aphongovin hijita bong thilsu chun Kuki zo ho deile tup to ki tu lo a hin Prime Minister khat hung kal son ding poi modan hethim lo ho thilbol a hi tin a seuvina hi hiji thilso zia chun Kuki zo ho phan na le zin dot thip dan ho mel khu sa lo ding a hi tin KJC na sisina hi khangtha ho chan hoilowa ku na akidal se diwin KJC nge na jong anezin Kuki zo mi pi ho ko ma jong chan pha thwa ke pum khata Prime Minister Modi lam to ding in aseuwina hi Prime Minister pa hung kal son ding hi Kuki zo ho ki het pi na le kinep na tha ahunguma thilpha hung su ding kinep na anei danu jong KJC thu so chun akisejina hi tuni kho Prime Minister Narendra Modi Churachandpur tichu lam ka ahung na ding to kiseya ki go na ling set cheya hetan kin gun chi la theina dinga boarding a poi mojo se ki bol chai tai tin a kisejina hi DIO Churachandpur thu suin ata langdung zuya peace ground a mi pi ho to na ding mun chu jingka nidan gira ki pat nidan som la khat chan bo ke hong ding nidan som la khat zawa ki pat ko ti kha ding a he tai tin a kisejina hi kin guna hung kal song ding mi pi hon chabi pen water bottle bag handkerchief satin lighter matchbox pun thilhim le galman cha ho choi pha helo ding a hi akiti meilhon Kuki zo ho tha chimit na dinga gal aparova milham tampi in le lo ta tha ganthe ha san na chum atu jing laiovin sarkari manipula project chum bolding le sum ki su lu ding ho phone do na anei lova internally displaced persons ho phachum na ding togo bolding ima ki phapo poitin Kuki Organization for Human Rights Trust ko hulin assassin hi achi sa September nisim somna ni khwa Manipur Chief Secretary in thusu abolna Manipura project chum ki bolding le sum ki sulu ding ho ki phong do chu gal sunga gan the ha sa thu ho ki noi sina ahin su gan thea minority ho ki ang bol na hi tin ko hulin assassin hi tu soina seina chun thinglangama relief kema ho dinga damdoi doctor le hospital pha akiwarin numei nawam ho donin akikoi pun chapong ho na chum aneyovin mihim akumu pa ho jong damdo theidinga na ho neja thi ove tin akisejina hi relief kema hon na ho anei pharole ahiding bonga akijan theilo hi India Constitution article somni right to life to ki tulo ahin
International Convention on Economic, Social and Cultural Rights on Kitolo Ahitin Koholina Sisinahi. Hijikyu to Hilovin, Constitutional Article Somali Equality Before Law, Equal Protection of Law Zong, Kizuilo Ahitin to Sutsun Assasinahi. Manipur Boy Nahin Pando, Manipur Chief Minister Louis and Biren Singh Le, Raja Sabha MP Le Simbasanazao Bateni Le, Amani Kitu Pihozong, Atil Bol Hilna Sungova, Dandungzuya, Mochan na Akipinai Puitin, Dem na Anizovinahi. Hulchil na kini na ho, gala so sa ho to say le. Central Forensic Science Laboratory in Zong, Birin le sanazao ba thil bol na le. Galpan do ahi dano phatsin na bol wangin, tu chanin amani chunga dandung zuya ima aki bol poiti, kohul tu so chun asay na hi. Tu dia tutan na umlova ahi le, Manipula cham na umloading ahi zin. India Sarkarin ko hizong le thil bol hil ni ho chunga, lunglu ta hulchil na anay diwahi. International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR le, UN Convention Against Torture, CATA pang, gamkhat ahizia India in nam neo ahilo le, milhom ho aven bina am ho sugan the ho thimo achan ngai hi. Prime Minister Churachanpura akal sunding chu, Kuki ho adinga separate administration phungdo ding ahilova ahile, ama khulsin hi aphat sumna umlo ahibovin, aki geltha angai jetin kohul tu sochun asejin hi. Thasom lugup sung Kuki ho in lodala, hasat na chum atho ahin, amo kinem na penchu separate administration hi. Yam tia Modi in mipi kinem na asu bulit lawle, Kuki mipi hon separate administration ngena, kiphin na abol bediw ahi tinzong kohul tu sochun akesejin hi. Tuni ho Prime Minister Narendra Modi in Manipula project chum Krul sang khalajani le thumman thinso na anei ding ahin. Krul sang sagi le zathum le somlia liman sungphu na jong abol ding ahi. Prime Minister Pahi Zinka Niden 1130 vel le Churachanpur hunglung ding. IDP ho akyaupi ding. Project tha chom ke bolding. Krul sang sagi le zathum le somlia liman sungphu na anei zo phat le. Peace ground mi pi ki khom ho masanga holim ding ahi. Hijizo phat le Churachanpur adala nilha lang nidan ni vel le. Infar kangla IDP ho akimu pia. Project sum ho thinso na abolding ahi. Project sum thinso na aneding ho cha ahi le. Kurur zakhat le somkup le liya kisim. New Delhi warka Manipur Bhawan. Sur Lake Kolkata Manipur Bhawan. Kurur som lilani. Development of Western River Front of Infar River Phase 2. Infar Kurur som ngalegu. Development of More Road Phase 1 Infar. Kurul Somnirali, New Police Headquarters Mantipukri Infar, Kurul Zakhat Lakhat, ITSEZ Building 1, Mantipukri Infar, Kurul Zakhat Le Somlali, Civil Secretariat Mantipukri Infar, Kurul Zangale Somthum Legit, Tingnupar Noni Perlin, Muiranga Ima Market, Kurul Somnirali, Development of Leisang Hidden Culture and Heritage Park Infawis, Kurul Somletum, Infrastructure Development of 5 Government College in Fawis Thobale Kaksinga College Fagat Hansi Mission Kurul Somletum Construction of 4-lane bridge over Irang River on Infar Ziribom National Highway 38 Nonni District Kurul Somlileku Infrastructure Creation for District Administration Gamsung Kurul Somlanga Infrastructure Creation for District Administration at Kakching Kurul Somlani Eclavia Model Residential School EMRS Tokpa Village Loktak Project Churachanpur Kurul Somlagu Construction of Institutional Building with Staff Quarter Ningtho Khong CHC Bisnupur Kurul Sagi Construction of Institutional Building with Staff Quarter at Saikot CHC Churachanpur Kurul Sagi Construction of Hostel for Paramedical and Allied Science Jenims Infa Kurul Gubahi Project Sumsum Bolding Sungpuna Anading Hots Ahile Manipur Urban Road Drainage and Asset Management Improvement Project Kurul Sang Thumle Zaguble Somlile Segi Manipur Infotech Development MIND Project Kurul Zangale Somnga Munkoa Working Women Hostel Kurul Zakhatle Somlile Ni Super Speciality and Assure Speciality Healthcare in Remote and Hill District Kurul Zakhalenga Infrastructure Development in and around the Polo Ground Kurul Somthum Strengthening of 120 High School and Higher Secondary School in all 16 districts Kurul Zakhale Somthum Nani Installation of grid connected SPV power plant 2 power substation and installation of 5
MWSC floating SPV power plant Kurul Somthum Lathum rural connectivity education and tourism in various parts of Manipur, construction of multi-purpose indoor stadium at Khuman Lampak Sports Complex in Far, Kurul Somthum Lagu, upgradation of National Highway 102A, Sangsa Tingnopal section, Package 1, Kurul Zangale Ni, upgradation of National Highway 102A, Sangsa to Tingnopal section, Package 3, Kurul Zasagile Somsigile Gate, two laning of road from Koithar to Marim Khulin section of National Highway 202 under Bharat Mala Pariyoyana Package 5 in Okhul Kurul Zangale Somgublali, two laning of road from Marim Khulin to Jesami section of National Highway 202 under Bharat Mala Pariyoyana Package 6 Okhul Kurul Zangale Somgalangale, two laning of road from Jesami to Lane Bridge section of National Highway 202 under Bharat Mala Pariyoyana Package Segi Okul Kurul Zakhatle Somgublangahi Tu Zunga Sum Kurul Sang Segiva Lud Nadinga Project Hunkimin Pa Hohi Atamzo Milong Hole Meilho Gamsungan Ahidan Mujitehi. Prime Minister Narendra Modi in Manipur Ahungvil Nading Tokisaya State Government in Department Sum Ho Henga live webcast Abolding Win 2 Apinahi Prime Minister Pahung Khozin Ding Tokisaya Kakching Deputy Commissioner Rohit Anand IAS in Prime Minister Modi Ahung Phale Kingun live of at Nadinga Kakching District Sung Munsum Suma live telecast bolding in Assasinahi Mungala live screening ke bol nading munni confirm hitan Hchite ni cho hile DC office complex Palin Bazar chule Kakching Bazar azong boldin togun anizuvinahi Tamenglong DC Dr. Al Angsim Dangsawa IAS Sinjong Tamenglong District Sunga Prime Minister Modi Kingun live telecast bol ahi nadin Concern Department ho thupi anizinahi live webcast hi Rani Market le District Sung Mundang Danga boldin aphat sawinahi Information Technology Department Tamenglong in DIPR Manipur to kithu khoma webcast link ahinta do diwahi Prime Minister Modi in tu nikhole aphun do ding project hoa ding sumke hop khandan Kuki P Youth Affairs in lunglei lo na phon do na ahin neu nahi tu nikhole Churachandpur muna project hoa dinga dangka Kurul Sang Segile jathum Prime Minister Narendra Modi in phon do na anei ding ahin Kuki P Youth Affairs in alunglei lo na phongi sum hi zat ki phung do hi alhom zo hi Kuki te chanvo ahin atamatam zo hi meitei te akyopi hi chi hi gale tola boina tu di set Kuki chate don lo dai lowa aya koi naw se hilova kinoi si na zonga hiati hinla na madinga ki thang ata mi hi nein Prime Minister Modi salu na nei ten lim na akineji ama hunglun ting Kuki le meilhei te achian khom theilo naw chule hinna thei dinga achum chuma achian deu hi thuta ahi ti amu do ding agi kine miati central government in kachandiu walom union territory nge na kane o hi nei het pi loyon lang na ton nei hanati Prime Minister Modi ahung ting le Churachandpur district administration in panphate in lahan Kuki le meitei te ki ka ki koi buffer zone jong paten va suina han chule meitei milham police koi hi jong le koima Kuki gamsung hunglu theilo dinga hi hiji ki se akipal ke akiboina omle administration in mo akipo dinga hi ati Government in Kuki Tingnoi Kilai Khom na chum ho to suspension of operation SO asu saube hi nan ona ding tichu bin killer me hin boina sulham tu ding a he poitin Mizoram Chief Minister Laldo Main Thursday ni chun assassin hi Manipur in political solution angai chara hi hechila akhat chu popular government tun do ding hi atin Mizoram Chief Minister Laldo Main The print news portal to akheuna wachun assassin hi hechi political solution umna ding achu negotiation au ngai hi chule heji chun boina sulhap na ding angai tu ngai hi tin assassin hi Manipula so boina hi political issue hin bus service ki hongdo hoin boina sulhap ding hi poyati achi sa September ni simli nia chu Kuki Tingnoi ke no le UPF in government to kum khara dia SO anazo bewahi hichi SO ki job be hi thinglang mi ho lungdam sa na dia ki boldan in aki sejin hi achi sa sangni le somne thum kuma akhat vei chana dia Chief Minister Panman Hinlo Laldo Ma hin Mizoram gamsunga India le Myanmar gam gia fencing ki kaizong ado dala hi border fencing mun them khar hi Union Home Minister in ato hi
Prime Minister le Home Minister to akihawin ki het thim tu neu khat chu akinei nai border fencing building ka dei powin chole hi chi hi achi la loading zong ka kinemi aji chu aga langkhana cheng ho thi sana ka su piungan a hi tin CM laldo main the printe to akihuna chuna sejine hi Manipur le mundang dang ho awang border fencing na to chi lananti Mizoram awang hi chi la thei loading a hi tin zong a sei ben hi Free Movement Regime FMR kila do chung thu awang Mizoram Chief Minister Laldo Machun kho asabe apoi akiti nahi achi sa February sangni le somne lia chu Union Home Minister in FMR hi anala do hi tu lai geopolitics within center lang lam kai ho lungkel jong ka het thim pi nai chole FMR kila do jong ka gel thim tho nai aji chu tu pera hi Mizoram in jong galja mi sang somni lang ka nei wa hi ati September nisim somle thumle Prime Minister Modi in ahonding 51.38 km asaw Bairabi to Sairang rail line hi infrastructure khanto na kyu se ahipun khangtha hoding maban gyalna investment ahi atin hi chihin Mizoram le India pumpi a connect ding a hitai atin ahi laldo mai na sei be na kharachun Mizoram awai hom Zoram People Movement ZPM hi National Democratic Alliance NDA to agi kalgun lo wangin tu chana NDA job ding lungkel kanei powe atin ahi Center a koi party in vai hom le center government to ki kaljing thei ka hi powi aji chu Mizoram hi state neu a hi to ki thona center ana sata ki kinga ma hin center a thanei na tu to hoita relation ki simjing dinga hi ati tu chana NDA zawding thanup na le lungkul na jong ka nei po ati na hi India Sarkar to NSNI min achi sa August ni sim thum sang ni le som langa kuma New Delhi framework agreement an neu chu agana thei pena chipi a hina dingin United Naga Council in Prime Minister Narendra Modi hing memorandum apelu diwahiya kiti memorandum hi Monday ni le Senapati District Commissioner khura apelu diwahin framework agreement thu ki hilova free movement regime le border fencing thu jong pangding a hi tin akisejine hi FMR le border fencing thua UNC hoki pinachu sarkara ku na nge na umphara achi sane khwa ku na chu anawo haiwa hetai hichinia thuso anabol na wachun mabana ki ho nahi September lasunga umdinga India sarkar ko ma seiding chule ke ho khom na jong chu naga gama gondinga ki seiding a hi tia UNC na na sei hi Heti karachu achi sa August ni sim somni legoba UNC le naga kiloi khom na chum hoto India sarkar theleng hon FMR le border fencing thua ke ho na an nei wa hi hichia chu ke ho la na anei thelo paruwa UNC in September ni sim ki jan ki ma naga ho che nagam ho trade embargo anaparwa hi India Vice President Asom Langana din Jani chun Chandrapuram Ponusami Radhakrishnanin Rashtrapati Bhawan muna ke hasil na annei ta nahi ke hasil na chu India President Draupadi Murmu in annei sahin Jani jing kalang niden 10 am chu annei sahi kiti Jani India Vice President in ke hasil na annei na chun Prime Minister Narendra Modi former Vice President Jagdeep Dhankar le M. Venkaiah Naidu, former President Ramnath Kovind, Senior Union Minister Amit Shah, Rajnath Singh le Nitin Gadkari honjong pananlaw winahi. Kumsonggup lasigiya upa CP Radhakrishnan hi. Tamil Nadu akuna Bharatiya Janata Party BJP lam kailuehin. Ama hi RSS tojong hoita kizop nanei mi ahi kiti. Tuchung Vice President election atsu vote jalile swamngalani anamua. India Bloc nominee Supreme Court Judge Lui. B. Sudarshan Reddy chu anazoa hi Reddy hin vote jathum anamua hi Vice President election hi achi sa July ni simsom ni lekhara Jagdeep Dhankar in haina annei zia ki bola hi Vice President tha adinga lhando ahi to kilhana Radhakrishnan in Thursday ni chun Madhya Pradesh Governor ahi na kunin haina anezin Maharashtra Governor tha ading aki appoint to ka adin President Murmu in Gujarat Governor Acharya Devrat chu ngansina api na hi Radhakrishnan tam hi sang nile som thum le kichai ding a hi Tu nai cha chun Lamka Football Academy in All India Football Federation AIFF 1-star accreditation anamuta na hi Lamka Football Academy hi tu laya dinga academy ki sim tha loila khara hi Lamkai ho pot thona le tompan na zala hitabanga 1-star accreditation hi amu thewa hi
Hichi accreditation ahin mu to lana hi mabana AIFF Youth League sangni le somni lenga somni lugu dinga hi pangthei ta dinga hiwi hicha AIFF Youth League hi under 14 under 16 to under 18 category ki khana hi lamka football academy a hi le ningkuma chu anaki phudo panahin gangta din munsang to ahung thun zala hi Churachandpur district a dinga melchi kham lol hin na hin khangtha football langa lunglun nei ho dinga do khang sim na mun pi poi mo ta ahung hitana hi tu chana ei mi ho ball football academy AIFF 1-star accreditation mu ho hi le pelum lam hillom Chikim FA Lamka FA Muvan Laile Sadar Hills Football Academy hi Kuki Literature Society TKLS in Janijun Kuki Email Refresher Course Nading Togun Umahidan Ahinta do Vinahi Hiji Kuki Email Refresher Course Ahung Lungding September Nisim Somnilani Somnila Thumni Hoting Le Solbrook School Tuibung Lamkamuna Dingahi September Nisim Somnilani Nihuting Le Zaila Pau Hilche Pau Cheng Le Zidan O Cheng Le Okai Dan Le Thim Vetna Ki Gundan Topic Ki Hilna Anei Di Wahin Chule September Nisim Somnil Thum Nihuting Le Zaila Pau Hilche Pau Zi Thodan O Cheng Le Okai Dan Chule Thim Vetna Ki Gundan Ki Hilna Anei Di Wahi Resource Person Ding Ho Ahi Le Hen Kho Chon Chong Loi Vice Chairman TKLS Kaingul Silho PGT Auditor TKLS Khai Khumang Ho Kipto Mangcha Chonglui Ho Hiwi Khum Khana ni Khuting Le Professor Eser Boy Khu Jin Gun Hiding Certificate Hob Dona Zong Anei Ding Hi Achisa September ni Simgit ni Khwa Kuki in Pin India Gamsunga Aba Kai Chum Ho to Akeu Khom Nawa Kuki Te Dinga Separate Administration Ding Tu Anasei Khomule Namdat na anei uchu Kuki in Pi Delhi in Atosot na tu Apongovin Kuki Te Ki Hinso na ding Separate Administration Bo Ahi Atiu Vinahi Separate Administration Chu Inon Territory Ahi Lole State Bill Hin Khat Mazong Hithe Ahin Kuki Zohon Separate Administration Amu Takova KID in Zong Pankila Jingding Ahi Atiu Vi Achi sa kumni sunga Kuki Te Di Lauta Ango Naki Boldan Vanoin Amuin Di Lauta Ango Naki Bol Ho Chu Hilsit na Bol na ding Social media chum kimangcha hozong mail ho akun lampidang dangin ahung kile thu e ati win hi Manipur boy na thu head benum ne India sunga cheng mi chum hozong thu di loin akipui koi Manipur boy na thu ta sei do thu su mi hozong gi na amovi Kuki zo thu sei hozong FIR le legal samon abol khumovi akitin kumni sunga chun thu so le police station ho thu di lo so do in apango vetin asezovin hi Hichitabong mail ho kisa adanin avet sa cha hile India sungmi ho lungel ahilo lama pui koya Kuki zo ho tha chimi ding togon anei wo hi Biren Singh audio tape thuzong political issue akisu do gotan meitha asang wal ki gudo ho jong tu chanin akinung munai poitin KID thu so chun asejin thu dia thu ta na omlova hile Indian judiciary mi pi ta sana la samding hi mail ho chunga ta sana anaki nei chu ahung lung ding ni kho ho a hung kile kil lo ding hetan Kuki zo le mail ho ki khanwa hetai Kuki zo ho separate administration age pi to ka mail ho chenagam sunga kile lo ding a hiu vetin thu so chun asejin hi KID na sei bena wachun mail hi to Kuki zo ho ki ka buffer zone kisim hi anamuli mihim hin khutam ta ja kisima hin buffer zone ki zapi to ding hi atiuvi nam chum hon am ho de le tup chum sia India sarkar ado wahin kum som segi leki India chamthata akiwai pusunga India sarkar din pijing hi Netaji Subhash Chandra Bose khanga ki pet Kuki zo ho bo a hiwi tu chana Kuki zo sunga INA pensioner a hingna laitam ta omovin India to Kuki zo ho ki guizom nahi deilozia Kuki zo ho refugee dana se nam chum au movetin ngona anei jovin hi Chief Justice Louis Susila Karki chu Nepal Prime Minister thading jani chun thando an hetan heto kelhona gamsunga dia numei Prime Minister ma sapenjong a hetana hi Genji hon Nepal government sunga kephin na anei jiwa Prime Minister KP Sharma Oli in haina annei hin chule Minister phable President in jong haina annei hetai kumsom sagilani ya upa Karki hin Banaras Hindu University BHO Master Degree ana se hin ama hi gamsung vai pudia
public vote atha nawa analhando wa hi kiti karki prime minister dinga kilhando chu khangtha ke phin nei ho ke hilovin political establishment chum honjong a support we atiwin hi tuni khwa dinga thusu LAHKHOM chum phondo na hi nei thiu hi chan chu hi tan ti